Akukholakali uNgizwe evuma igama likaMtebhosha Mchunu. Sawubona siyakubukelela kanti-ke okubukelela yena-ke umathinta wacupisa intombi ziyamshalazeloza umshoza labadala zamqoma sangamasana sekhumvuleni nafica nathi nathi umntwana umuntu onqomona nongoma utshela ngolwazi uselivumile owaziwa ngoNgizwe Mchunu umlando untombi zamqoma ngoba zimthanda ngoba zimdabukele igama-ke elithi-ke uMtebhosha kanti abanye-ke bathena igama litholakala ngegameko naleli ulithole ngegameko zakhe uNgizwe umfo kaMchunu uthi-ke ucela ukukhulekiswa kulo muntu oyena wamvidorizer laphana etoilet endlini ngasehle lapho khona-ke i-toilet silazi njenge-private waqeda i-privacy yakho ngala kwethu mina angifuni ukwanda kakhulu ngicela ukuthi wena uma ungakayibona ividiyo kube wena ozosubscribe emva kokuthi-ke ulalele lo mbukiso asisavumelekile ukufaka amavidiyo njengoba enjalo kodwa-ke nawo umbukiso yimi impela lona otholakale ebanjwa ebhosha etoilet leyo nto ayikho into engihlukumeza njengaleyo nto ngiyacela ngani zakwethu abakwazi ukuthandaza abangamakholwa bengithandazise loya muntu ezibuhlungu nje impilo yakhe yonke nje ohlekayo indaba yakhe angibaza ukuthi abahlekani laba sebengibiza ngoMtebhosha nje necala leli yabona bafutha ayikho into ebuhlungu nje ukuthi bafuthu sonke sathi sine privacy mina ngizobhoshiswa online